Imbwa ikora iki? Aha. Inywa amazi. Selector Bombo Clatina Denny MC the soft dancer aka the hottest city papa official selector Badman once again, but if you understanding what I'm saying, this is a short public interview and the Lord Show Entertainment. Hano ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane hano muri Kigali. Why I say my people baby bitong? Sawa. Bakwita? Vanessa. Bakwita Vanessa. Muramumenyere kuri challenges zitandukanye. Vanessa are you ready gusubiza ikibazo cyanjye? Yego. Mese fresh. Okay, let's go. Mu rurimi rw'ikinyarwanda tuzi ko umuntu anywa amazi. Turi ku bintu bijyanye no kunywa, si byose? Yego. Already. Hanyuma inka nayo iradahirwa cyangwa se iranywa. Imbwa yo ikora iki? Imbwa ikora iki? Aha. Inywa amazi. Inywa amazi. In the section comment muzatubwire se imbwa inywa amazi. Why I say my people just we out. Thank you so much.